Kereke ya Methodist e tla ka methale ya go emisa kgokgontsho ya bong. Candidate Master Thuso Musuta ke ene mampudi wa kgaisano ya Botswana Chess Federation Rated Blitz Championship. Boinelong Sole ke o ranolang ka puo e tla mothetsong ka mogela a bodi amogele le khotla la mafatshe a kgaolo ya Afrika le tlotlomaditse tautona wa pele wa lefatshe la Tanzania Re Julius Nyerere ka go mo direla sehikantswe kwa kagong ya lekgotla leo kwa Addis Ababa Ethiopia. Lekgotla la AU le ne la dirisa phuthego ya monongwaga go rola sehikantswe seo e le go mo tlotlomatsa go ba nnile seabe go kgaratlhela kgololesego ya mafatshe a borwa jwa Afrika. Tiro eo e ne tsene ke baeteledipele ba ba kwa phuthegong eo go akarediwa mothusa tautona Resla Matsogwane le mokwaledi-mogolo wa SADC Re Elias Magosi ka jaana lefatshe la Tanzania le bela ka tlase ga lekgotla la SADC. Moeteledipele wa AU Commission Musa Faki Mohammed o tlhalositse fa Re Julius Nyerere a diretse kgaolo yotlhe ya Afrika ka jalo go le maleba go mo tlotlomatsa le fa sa tlhola le botshelong. Ngwane gape a tlhalosa fa lekgotla la AU le tla tswelela le tlotlomatsa le go gopola bagaka. Under his leadership, Tanzania became a sanctuary for liberation movements across the continent. The organization of the African Unity Liberation Committee found its headquarters in Tanzania until the dismantling of the apartheid system in South Africa in 1994. Dar es Salaam was not only a safe haven for African liberation movements, but also for the Palestine Liberation Organization, PLO. Le go ribolla sefikantsho sa ga President Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mongwe wa batlhami kana basimolodi ba Southern African Development Community o SADC ke mongwe wa batho ba ba tlhamileng SADC ba lebagane thata le go tlisa kagiso go tlisa itshireletso le go tlisa ditlhabololo mo borwa jwa Afrika. Monna yo ke re mmaga re sa mmeko SADC re mmaga ka gore o nnile le seabe se se tona mo go lekeng go tlisa yone freedom eo Afrika ka bophara na sa lebaganela le borwa jwa Afrika na lebagane le Afrika o na thusa ko bo West Africa o na thusa ko bo North Africa ko bo East Africa so ne le motho e leng gore la hana bill based mo Tanzania mme hela na mega ibila le go ngwa tota go Mo tshwarela mo lebaganya ditirelo tsa Madinare Service Center mme e utlwetse ga gona batho a re go tla dirwa ditsela tse di mogare ga motse wa Madinare tsa bolele jwa 28.8 km e le koketsego go tswa mo go tse 25.6 km wa selo se se neng se beilwe ke morafe seo se rufaditswe mo phuthegong ya kgotla jaaka maphata a puso a na begela morafe ka ditiro tse di tlhabololo tse di tsweletseng tse di simololang le tse di tla dirwang kwa motseng o a re utlwe Karabo Molusi. Kago ya ditsela fa gare ga motse wa Madinare ke nngwe ya ditiro tse di dirwang ka madi a lenaneo la motshelakgabo la ditlhabololo la nakwana e leng Transitional National Development Plan. Tlhabololo eo e tla araba matshwenyego a banni a go kokonelwa ke dituelo tsa dipalamo fa ba tswa ntlha e nngwe ya motse ba ya ntlheng e nngwe ka go le sekgala ditsela di sa tsamaege. Ditsela tse kana project yone it's in 3 components. Gore eta bele gore ke construction ya ditsela go na le street lighting mo teng go na le stormwater drainage ka di 8 tsa February ba ne ba romela mo go bidiwang go ke scoping report ba gaetso seo se teng re se bone ba bile ba dikologa ba di consultant go ta go bona malo o irilwe ra se lebogela ba gaetso gore re bo re kgonne go bona dio tse dintseng jalo di diraga. Ditiro tsa ditlhabololo tse di dirwang mo motseng wa Madinare di 27 go akarediwa diofisi tsa mapodisi mapalamelo a dikoloi tsa setšhaba go atolosiwa ga sepatela le lebala la metshameko gareng ga tse dingwe. Project ya Robela Madinare letsatsi la tumelano tota ka semolao ke gore ke di 22 tsa February 2024 o tshwanetse ya go hetsa ka di 21 tsa February 2026. Madinare Solar Cluster re mo phase 1 re simolotse tiro ka December re simolotse ka go bush cleara lone le hatsile le renetswe ke ba Botswana Power Corporation
Lehatshe lena ke lehatshe le le 121 hectares of land. Ke dirile tiro ya me ya Palamente ya go bona gore di ata mo Mmadinare ke tseo di internal roads la di utwa ke yo tsela Mmadinare robela ra e utwa jaanong ke utwa le ka sepatela gore le sone jaanong sa go magometsa gore se simolo se banka nngwe ke yo power station le one e gorogile jaanong a re tsene mo legatong la gore le di amogela go di amogela ga teng re be re nna ba tsaya karolo mo tiragatsong ya tsone gato a bobedi be na go di akola yaanong setse re di neetswe di le teng ditsela tsone tseo tsa ditšhono tsone tse di leng teng tse gore re se ka ra salla ko morago. Tekodiso e ne ya ama tiriso ya lenaneo la temo le tlotlo go ipaakanyetsa paka ya phane e tlang le maduo a dikolo tsa Mmadinare. Karabo Molusi, BTV News, Mmadinare. Tona wa ofisi ya Gatautona re ka bomorai a re ke puso e ikemiseditseng go emano ke mananeo a dirwang ke mothusa Kgosi Kgolo ya Bangwato Kgosi Serogola Seretse mo go tswediseng serodumo sa ga Seretse Khama. Tona morai ngare Batswana ba tshwanetse go emano keng mananeo a go nna jana jaaka lebelo la Seretse Khama go supa tlotla mo mogakeng yo wa pele. Tona morai ngare go botlhokwa gore Batswana ba itse fa Seretse Khama e ne le motho yo bopaganyang tšhaba ebile le motsadi wa mongwe le mongwe wa lefatshe la Botswana ka bophara. Tona morai ngwana a bua seo kwa moletlong wa go simolodisa semmuso lebelo la Seretse Khama. Ke tshwentse ke le tlhomamisetse lotlhe ba le ntheditse ke le tlhomamisetse Kgosi Serogola Seretse ke bua mo boemong ba puso gore re le puso motlotlegi mogolo Raetsho Tautona khuduthamaga ya gagwe le rona re le puso ka kakaretso re go emenokeng re Serogola Seretse mo thulaganyong ya go tlotla ra setšhaba re go emenokeng thulaganyo tsa mohuta o re tlamega go di emanokeng maiteko a mohuta o re tlamega go a emanokeng maiteko a mohuta o a la itse gore maiteko a go dira gore kganye re lemoge yone re le puso ya go lwantsha malwetsi a na leng gore ga a tshelanwe thulaganyo e ya marathon eo ya go lwantsha kganyone e gape ba rotlhe ra itse gore Seretse Khama e ne le moeteledipele yo nana le tebelo pele e ha kgamatsang so gore gompieno Kgosi Serogola Seretse a ba ntse le thulaganyo ne ka nna ke tsa gore re mo thulaganyong e leng gore e le banye ka gore mo go supa tebelo pele ya ga Kgosi Serogola Seretse mo thulaganyong ne ka gore la itse gore Seretse Khama o na dumela mo popaganong ya setšhaba o na dumela mo tirisanyong ya setšhaba o na dumela mo therisanyong mo setšhabeng o na dumela gore re tshwentse re bopagane re nne sopo sengwe re nne meno makitla re le tšhaba re nne ngata ya dikgong re ska ra phatlalla ba le sa itseng ba le tshwana le tsa leo ya me go mo ke tlotla ya na ihilwe ke mmamosadinyana ke tlotla ye leng gore o na ihilwe ke mmamosadinyana a ba bidiwa jalo gote se gore ha gote se ga se hela wa se hela ka o ntshela gore yes nya ga se ba bose ba ke ra lona ditsala tsa me ya ka le tsela le yes nya ga se yo ne ke re ke ile pharologanyo gore yo ke o sele gore o tlhomphilwe kapa o lemogilwe ke ba bogosi ba ga mmamosadinyana ha bona a tsamaile a bidiwa Seretse Khama mme ke re hano go tlhompha motho a mohuta ene o ke sone se ke tshwantseng gore ke leboge ke bo ke lemoge maiteko a ga Kgosi Serogola Seretse gore le ene e re puso ya ga mmamosadinyana e mo lemogile Seretse Khama
puso ya lefatshe la Botswana e mo lemoga ebile e tswelela e mo lemoga ya ka le itse gore re na le letsatsi le le hapegileng le leng gore ke la tlhomphiwang ka lone kgotsa ke segopotso sa gagwe mme re gompieno re borile ha ka thulaganyo ya ga Kgosi Serogola Seretse gore tla nkwano batho betso tla kwano re morwaeng tla nkwano ba puso re na le thulaganyo ya gore yaanong le rona mono re lemoge rra rona ka thulaganyo ya lebelo le la Monnaiteke. Mokgatlho wa bomme wa Lady Circle mo Botswana o itebagantseng le go abela ba ba kubodikhutshwane o kopa setšhaba go nna maloko a one gore ba kgone go kgobokanyetsa madi a mantsi go thusa mo tirong ya bobelotlhomogi. Moeteledipele wa pele wa mokgatlho wa Lady Circle mme Didietsa Moloi a re mokgatlho o tshwanetse go kgobokanya 150,000 pula go reka motšhini wa braille o dirisiwang ke batlhokapono. A re utlwe kitso Temane. Ntse go na le tse batlegile mo go tsone jaaka go ema nokeng dingwe dikolo ga mmogo le go agela bana ba ba lolang kankere ntlo ba mokgatlho o ba Lady Circle ba re ba sentse ba sa kgone go fitlhela dingwe tse ba di eletsang ka lebaka la dipalo tsa maloko tse di ko tlase. Mo nakong eno mokgatlho o eletsa go kgobokanya 150,000 pula go reka motšhini o thusang batlhokapono go bala ke ka moo ba leba mo setšhabeng le makalana a farologaneng go ba tsa thuso. The challenge that we are finding ourselves with is currently membership. So many schools, but currently this year we are working with Kushata CJSS, also worked with Boxspitz Primary School. We've also been fundraising for Letsopa CJSS in Lubatse. We started another project where we are buying a braille machine for the Botswana Association of the Blind and the Partially Blind. The machine is going to cost about 100,000 pula, so we're currently raising funds for that. Mokgatlho o wa amogana dithuto le bomme go ba fa dithata jaaka elektari ya setšhaba. You might say that this is voluntary work, but when we learn the skills, the social skills, we learn everything every time you meet, we are from different countries, different backgrounds, different cultures. So if I meet somebody who's from a different background from me, I learn one or two things from them. Baemedi ba mekgatlho ya Lady Circle mo Africa ba itumeletse bokopano jo. We've been paired up with Seychelles, and we had a group where we break apart from the whole meeting, and we discussed growth, communication, side by side, and we're going to do lots of virtuals so that we can work on those 3 goals. Projects that they've done, I've seen Namibia, which was not present like physically, but through their presentation, they've done immense fundraising, which is great. It's something that we would love to do. Second thing, what I would love to learn is the growth that is happening. For instance, Lady Circle, South Africa, there are so many circles and growing a lot. I would love, to have such type of growth in our country. Dikgwebo le makgotla ikemetseng ka nosi a kopile go tshwaragana le mekgatlho e tshwana e ba ba thusa go kgona go thusa ba ba mo letlhokong. Kitso Temane, Botswana Television, Kazungula. wa tshwedi dikgang tsa Botswana Television ra tswelela tona wa banana bo metshameko le ngwao re tumiso ra khare wa kgoletse kereke ya Wesele ya Methodist Church of Southern Africa go khala dikgang tsa khokgontsho se di kgoreletsang tswelelo pele ya lefatshe leno. Tona ra khare o tlhalositse seo kwa phuthegong ya borre ba kereke eo ya go buisana ka dikgang tse di amang borre le ka fa di ka rarabololwang ka teng. A re utlwe go boletsemang boitshwarelo. E re lentswa go na le maiteko a dirang go lwantsha mathata a apere lefatshe leno a tshwana tiriso phitela ya nnotagi e kgabagare e rotloetsa dikgang di akaretsa kgokgontsho ya bong mme seo se bake gore mathata a tswelele ka go gola le go ama batho ka ditsela tse di farologaneng. Ka jalo tona Rakgare a re go thatswa pelo fela thata go bona sa kereke ya Wesele e se dirang ka go lemoga dikgwetlho tseo mme segolobogolo ka go dira sengwe go itepatepanya le tsone. Dipalopalo di supa gore lefatshe la Botswana le eteletse pele ka dikgang tsa ditshubetso lefatshe lotlhe ka bophara, the entire globe. Dikgang tsa kgokgontsho ra bona gore le tsone di nyeletsa tšhaba ya lefatshe la Botswana jaaka ntse ke tlhalosa. Ga se mo go monate gore be le gore nako le nako re bua puo e
baruti dikereke lo rera evangeli ya gore a re tsweng mo mathateng a re leng mo go one a re ntsheng mo go one bomme se nneng ka dikgang lona le tsone borre se nneng ka matlhoko a le tshelang ka one lona le ditsala lona le bao ba ile gore le ka ya ga go bone go a go kopa thuso. We trust that the deliberations of your meeting and conference will indeed help to heal the brokenness of our society and close the anxiety of our country and your countries from which you have come, and that without doubt your prayers will reach the heart of God. Ke monokeng ya bana le seabe ba tshwana dikereke e nonofile thata go ka fenya dikgwetlho tse di tholang setšhaba boroko. Ke ka moo bogoredi jwa kereke bo bone go lebane go thama mokgatlho wa borre go itebaganya le kgolo le tlhabologo ya rre le ngwana wa mosimane. We are looking forward to get young people off the street. We believe that if our young people will get off the street and come to God, that is the main thing. We want our young people to come back to God. We want to establish good homes with family values that will help our community moving forward. Tona o ne gape a papamatsa fa puso le ba ba emanokeng ba na le dithulaganyo tse di beilweng go thomamisa gore batswasetlhabelo ba dikgang tsa kgokgontsho ya bong kana sepe fela se se amana le dikgang tseo ba nna le tsholofelo ka tshedilo maikutlo. Ka jalo a re bao ba ba amegang ba ikgogele koo. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Go golela pele ga dikgang tsa petelelo le tirisobotlhaswa ya bana ba dingwaga tse di kwa tlase mo go tsa tlhakanodikobo go a tshwenya mo lefatsheng leno. Ratoropo wa Francistown Rre Godisang Radisigo o supile matshwenyego a kwa phuthegong ya komiti ya borre kwa Francistown Bosheng. Re utlwe pego ka Faith Ditete. Rre Radisigo a re go a tshwenya gore toropo ya Francistown e le nosi hela ya bo e gatisa dikgang tse di hetang 20 tsa petelelo mo selekanyong sa kgwedi hela. A tswelela ka gore go kekela ga kgokgontsho ya bong segolo jang ya mampana go tshwanetse ga potakelwa. When we look at in our city from January 2023 we till November 2023, renewed cases tsa dipetelelo di 236, and you divide 236 by 12 months. We can't even be trusted by gore khaitse di go tsaba le go go tlogela le ngwana ga gagwe. So ha gona kgwedi ya hetang hela go se re sa itemogela di case di go tlasa ga palo ya 20. Me kana dio tsa di diragala diana ngwana mosimane wa bona o tla go morago. And o dumela re ke yone tsela. Ka jalo go tlhalosiwa ga go le botlhokwa go sekaseka ditumelo le ngwao ya segologolo ka maiteko a go itepatepanya le dikgwetlho tse di lebaneng borre le go ba thusa go itsheka-tsheka. Without turning a blind eye to our norms, values and belief system which may need revisitation, as some have been surpassed by time, while others need to be refurbished and sustained for the future of our society. There are also issues of gender stereotypes, which I feel they cause a lot of harm. Prince kanyele ya gore amonala go molato ga go a tshwanna ya. Men should be in control. Re gola re itse gore gate monna ke ena tshwantse gore sengwe le sengwe a ba se lao. Me mo motlheng wa gompieno kana May I appeal to us all to do the self-introspection in regard to the issue at hand. We talk of gender-based violence and other social ills. Borre mo nakong eno ba setse ba lejwa jaaka babolai ba kgokgontshi le tse dingwe hela jalo ke ka mong komiti ya borre ya men's sector e itebagantse le dikgang tsa mohuta o go tsibosa borre ka dikgang tse le go ba tlhathelela ka dikitso tsa go hema dikgang tsa mohuta o.
Faithy Ditete, BTV News, Francistown. Manamisa mafoko wa sepodisi sa Botswana Assistant Commissioner Dipheko Mutube a re mapodisi a tshwere babelaelwa ba le 168 go simolola Sedimonthole le malatsi a le 10 le botlhano ngwaga o fetileng tebang le bogodu jwa leruo. Assistant Commissioner Mutube o ne a bua mo puisanong le lekalekgang la Botswana Television a re utlwe o abetswe Mpulubusi. Seemo sa bogodu jwa leruo se tsweletse ka go tsaya phekelo e sele ka jaana mapodisi a tshwere babelaelwa ba le 168 mme ebile go sekiwa ditsheko di feta 400 tsa bogodu jwa leruo mo dikgweding tse pedi fela fa e sale letsholo la kgomokhumo le ya boikhutsong. Bommasapei marekisetso a dijo le dibutšhara ke one madirelo a e leng tshoso ya reoleng mo bogodung jwa leruo ka ile one mmaraka segolo jang mo toropo kgolo Gaborone. Bommasapei ba le bommaspoto ba ga se dikgang tsa bogologolo mo goneng gote nya go diregetse phoso ke tsietsegile ke mmonela a feta ke be ke tswa pele ke bona nama ke bo ke reka ba gompieno o tsaya mogala wa letsa o fa ka ke go boketekete ke batla gore we go ntsenkela nama batla gore we go ntsenkela kgomo ya bogodu. Lentswa dikatlholo tsa melato e di gametse mme pile motho a ka ya kgolegelong dingwaga di le 5 go fitlha di le 20 fa ka bona molato babelaelwa ba tsweletse ka go ipoeletsa tateng ya go diega ga go sekwa ga ditsheko tsa bone. Seemo se jaanong se neela babelaelwa maano a mašwa a bogodu jwa leruo. Mme ebile bogodu jwa teng bo tseetswe ko godimo ka tsela e leng gore ga re tsena mo sekgweng batho ba re ntseng re ba tshwara ga o ka bona dilo tse e leng gore ba tsamaya ka tsone o ka bona gore ofisi e fudugetse ko sekgweng mme ebile ga go a fuduga ofisi yala go fudugile le one matlhabelo le one butšhara e fudugetse ko sekgweng ka gore go na le tlhobolo go na le dišaga go na le ditšhaene tse di hakang dikgomo mo stareng be go nna le sekali se go supigatsa ka e leng gore batho ba ga ba tseye ga se gore motho o dira yana a gongare o tshwere ke tla la fete nya a re ke botshelo ba gagwe ene. Assistant Commissioner Mutube o tlhagisa Batswana go nna podimatseba ka nako tsotlhe go itse go tshologelwa ke madi a kgofa mo melatong e ya bogodu jwa leruo. E na le dikarolo tsa batho ba ga se motho a le mongwe fela go na le ba e leng gore ba transporta jaaka ke bua ba e leng gore ba tla ka dikoloi o nosi go na le e leng gore o tla tsewa go gongwe go teng ka dimefo a tsisa jerikene go na le ene yo e leng gore wa laela gore go dirwe eng mme ga re setse re tla go neela motho charge ga re ka ke ra ba fela mo mothong yo re fitlhelana a tshotse nama ko butšhareng kana ko semagusung mongwe le mongwe yo nnileng le seabe sa gore kgomo e be e utswile o mo molato. Mapodisi a rurifatsa fa tla tswelela a thusa go babalela leruo ka lekalana la one la anti-stock theft mme a supa fa le mo letsholong la go batla leruo le le utswilweng le le 289 wa Betswi Mpulubusi, BTV News, Gaborone. Mankge wa mmino Re David DJ Ski Molusi a re lefatshe la Botswana le humile badiragatsi ba mmino ba ba nang le bokgoni jo bo seng kana ka sepe mme ba tlhoka go ruta mo go tseneletseng ka ditshipi tse di dirisiwang mo bodiragatsing. Re Molusi o bile se mo potsolosong le Botswana Television kwa thutopuisanong ya mmino e neng a rulagantse lekgotla la National Arts Council Botswana mono Gaborone a rutlwe tsholofelo Tombali. Puso eno ya tlhoma Council ya Setšhaba ya Bodiragatsi ka 2021 maikaelelo e le go fefosa kgolo ya mehama wa bodiragatsi le gone gore baopedi bataki le ba bangwe mo negae ba kgona go itirela madi ka bodiragatsi. Mongwe wa badiragatsi bao ya boele Re David DJ Ski Molusi yo o tlhagotseng tsela mo mminong wa house music. DJ Ski ka tshwaragana le lekgotla leo o itumile molomi wa tlase go rarabolola dikgang tse di amanang le badiragatsi ba lefatshe leno. The initiative is to improve the production quality of music in Botswana. So we're trying to pass the baton and teach the younger producers so that at least we can be able to export our music, because
a lot of people don't know why they do what they do. So we're trying to help. At least we will be able to save one person at a time, at least in terms of production, in terms of empowering them. Remolisi o ne a tlhalosa gore go tlile jang gore ba tlhophe ba tsena thuto puisano e. Because this is specifically a producers forum, so we looked for all the producers that are in Botswana, at least the ones that we're exposed to. I'm sure we might have left out some people, but it does not mean that it was intentional. But as we're saying, this is a new initiative and it will grow legs. So we did not just ad hoc pick them up. We knew exactly who is the producer and then we asked them to come through. Batsaya karolo bangwe bana ba amogana se ba se ithutileng. One of the issues being Kathleen issue of the contract. I really learned a lot because a lot of us return to the studio or we perform shows without actually signing contracts, and that's why there's so much the khokho in the music industry, because har similar ra sa dumalana mo mokwalong gore rakai. Well, I learned on the working together is like in a studio setup. As a producer, producers working with artists to produce music, basically, whose role is what, and what we should focus on, and the ways that we should make our working relationships better. Remolisi a rona le tsholofelo ya gore thuto puisano ya gompieno e tla golela tsela tse dingwe tsa maikelelo a tsone e tla bong e le go thusa go tokafatsa mehamo a bodiragatsi mo lefatsheng leno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Komiti ya kgaolo ya tonota ya Party ya Democrat e letse tshwere phuthego go ka ba diphatla tse di neng di bulegile mo khuduthamageng ya komiti morago ga go kgaoganngwa ga dikgaolo tsa botlhophi. Komiti e dira jaana e le go ipaakanyetsa ditlhopho tsa setšhaba tse di solofetsweng monongwaga a re utlwe Faith Edithete. E re ka komiti ya tonota e ntse thaela nako jaanong e gorogile ya go ipaakanyetsa ditlhopho tsa monongwaga ka go thomamisa gore komiti eo jaanong e nna mmogo ebile e le malalaalaotswe. Branch committee e ntse e tlhotsa jaanong e tlo go e tsosolosa go ka ba hela diphatla tse di seo tse di ntseng di sena beng. So jaaka ba ntšhonyana go tla mo go le bokete go belelwa, so ke tsa gore la bona gore monana ke a tsa bogo, so ra go bereka thata re bereke maphathi a rona meraga re itse gore re dumele ke phathi ya rona meraga re sa ire di-interest tsa rona re ira di-interest tsa party. Rre Moathudi o tlhalosa ga tswa kgakala go simolola ka ngwaga wa 1999 a ntse a buelela dithabololo tsa kgaolo ya tonota. Ka jalo o tlhalosa ha le motutu ka seo ka ebile nako e gorogile ya gore a sutele ba bangwe a supa ha sa eme mo dithopong tse di tang. Le ha go ntse jalo o tla tswelela e le leloko le mmueledi wa popota wa party ya BDP. For 25 years, ke le mo parlamente wa kgaolo ye go tsile nako ya gore ga ke kitla ke emela ditlhopho tsa 2024. Moitlamo o ke ntseng ke itlama ka one ke direla party e ke direla lehatshe le gore tlare morago gape o le tlhokwa maolaotse le mme Mmaolopeng yo tla bonga tlhophile gore wa go emela a hentse peo le tlhokwa. Maloko a komiti a sa tswang go thongwa a rotloeditse go direla party ka moa o le mongwe segolo jang mo pakeng eno ya hagoiwa dithophong. Faith DTT BTV News Tonota. Waitso riba pegolana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosipa mme kgaitsedi ke laetsa o se ke mo eme sentle go nela tsa metshameko. Kgaitsedi ke tla ke go lebedise mo phirimaneng ya gompieno. Dumela kgaitsedi ya motho. Ntse jalo ke mahero a beke ke ntse ke dumela gore metsorotsoro e mentsi ya tsa metshameko a go re nela.
go ntse jalo kgaitsedike tla ke go leboge raetso o etso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedike a boletse na ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka tse direng Lydia Jele ke ne mofenyi wa lebelo la 400 meters mo kgaisanong ya Dapswana BAA track and field mo le tlhakoreng la bomme a sena go fetsa mo nakong ya 52.29 seconds Jele o setsa iponetse phatla kwa dikgaisanong tsa All Africa Games tse di tla tshwarang jalo kwa Ghana tota kgwedi e tlang mme o tla phadisana mo mabelong a 100 meters 200 ga mmogo le la 400 meters a rutlwepego ka Lydia Poloko Jele o tsene mo kgaisanong e a iponetse phatla kwa kgaisanong tsa Africa Games mo mabelong a 100 meters 200 meters le 400 meters o iponetse phatla mo lebelong la 200 meters beke e fetile kwa kgaisano ya AGN track and field kwa Afrika Borwa ba sena go lefetsa mo nakong ya 23.55 seconds tabogo yo wa maitemogelo kwa godimo o simolotse lebelo la gagwe la 400 meters a le mo maemong a boraro mme ya re lentse le tsweletse a simolola go ithaola o fitela a lefenya mo nakong ya 52.29 seconds a sala morago ke o bakeng Kamberuka ka 53.38 seconds fa Thompang a wetse mo go a boraro ka 53.59 seconds. All I wanted to do was to improve my time. So the previous race I ran 52.72, but today I managed to lower my time to 52.2. Even though I wanted to lower it to probably maybe 51.50 because I wanted to qualify for the Olympics. But I believe I'll do better next time. I'll keep on improving. For the past few months, for September, qualifications Africa. Mo 400 meters ya borre gone go ne go kopanya dikgantshwane tsa lebelo leo e bile le kgatha leito go leba jaaka Longo Scotch ana le fenya mona nakong ya 45.39 seconds a le se rutwa ke Dzibani Ngozi ka 46.02 fa o mphile Siribe a wetse mo ga boraro ka 46.11 seconds. Mo go la 200 meters Colin Kibina Tsipi o tsweletse ka go dira bontle jaaka na gapa lebelo leo ka 20.50 seconds. Jason Mandoze o dile mo maemong a obedi e bile a kwadisana kwa gagwe e gaisitseng 20.80 seconds le go ipanela phatla kwa Africa Games. Edwin Molelekwa o feditse mo ga boraro ka 20.96 seconds. Mo 200 meters ya bomme o bakeng Kamberuka o gapile lebelo leo ka 23.59 seconds a sala morago ke tsa one sebele ka 23.61 seconds fa Boitshepo ke lapile a wetse mo ga boraro ka 24.47 seconds. Re sa lefo ke nne kae batisani wa setlhopha sa Lefika o dirile bontle a gatisa nako e gaisitseng kgotsa personal best mo lebelong la 400 meters ka 54.81 seconds le 24.85 seconds mo go la 200 meters. Edwin Masuke o gapile 400 meters mo letlhakong la Phasobo ka nako ya 50.35 seconds fa Tumo Masejane le Bose mo kgwathi o tsere maemo a bobedi le boraro ka tatelano eo. Mo madio a mangwe mme re leba a shotput ya borre o mphile Phukoje wa setlhopha sa Lonsden ke mo fenyi a sala morago ke Friday Breno fa o le rile vuka a dile mo ga boraro. Mo long jump gone monna iwa Thapelo o gapile maemo a ntlha a le mo serutwa ke Ramatlala Tlhalefo fa Norman Chibane a wetse mo ga boraro. Batabogi ba bangwe ba ba iponetseng phatla ke Boitumelo Masilo wa lebelo la 400 meters. Thaba Mongathipi le no iponetse phatla kwa kgaisanong ya World Championships fa Ernest Lene a iponetse phatla kwa World Champs mo letlhapheng la 200 meters. Lydia Poloko, TV Sport, Gaborone. Candidate Master Thuso Mosutha ke ene mampudi wa kgaisano ya Botswana Chess Federation Rated Blitz Championship ene e rulagantswe ke lekgotla la Botswana Chess Federation mme e rotloeditswe ke ba Korea Africa ka 10,000 pula. Mosutha o fentse kgaisano eo e tshamekilwe maabane mo Gaborone a sena go fetsa mo maemong a ntlha ka dintlha di hera bongwe a rutlwepego ka Kagiso Molelekwa. Candidate Master Mosutha yo mo maemong a wa romono gae o fetogile mo fenyo ya kgaisano e toeletsegileng ka go tshameka mo nakong ya khutshwane ya metsotso e le 5 le sekontiri le 3 tsa tlaleletso a sana go fenya metshameko e wa bongwe go tswa mo go e le 11 mme a latlhegetswe ke e le mebedi. O ne a ikokonyetsa dintlha di fera bongwe go boela gae ka 2000 pula sejana le setsela sa Gauta. I don't know ne le thata mmela because it's ke nako e khutshwane e bitswang blitz so tela gona le 50-50 chances, but I think I'm much stronger, more shorter time controls. So I always expect to play better or learn like a put up competition. Mo maemong a bobedi ke le tshabile monna a tsheko yo ene a gapile maemo ao a sena go fenya metshameko ya go e fera bongwe fela a sameka metshameko ya ntha e mebedi go dira dintlha di fera bongwe.
e re ka bana ba lekana ka dintlha le candidate Master Musutha ba ne ba kgaogangwa ke molawana wa tie break ka jalo monna a tsheka kwa fetsa mmogo a bobedi go boela ga ka setsa sa lefera le 1500 pula le ka wana le botala thuto mpene wa dingwaga di le 15 eno feditse mo go a boraro ka dintlha di roba bobedi le sephato morago go fenya metshameko e fera bobedi a rathegelwa ke ile mebedi le go tshameka maleka a le mangwe. Itumetse tota ka ke tshamekile ka three. I'm very very happy. We go mpa motivation ya gore di finals tsa national team di hela mpa motivation ya gore ke bereke tota. I can't say for na le sepe or send it down today, but hela my game ke lebetse bana ba mba kana le bona ko finale ke tsa gore ka go tsa di games tsa bone ke start se games tsa bone ke le nna ntse ke prepare gape. Barulaganya ba kgaisano ya monongwaga Botswana Chess Federation ba re kgaisano ya monongwaga e ne e dirisiwa go fa batshameki sebaka sa go ithokotsa ga mmogo le go oketsa dintlha tsa bone tse di ka ba thatosang maemo. Tournament e raitsho ke dumela gore e ne e kgathile batshameki ba le mmalwa kgotsa ke bone re na le batshameki ba le more than 80 re ke palo le mo e kgatisang hela thata le bo mmene ke bona palo ya bone e kgatisa raitsho because there were more than 10 ke tsa ke re expectations in the resolve mo tournament re di bone tsotlhe. Tournament e ne le blitz tournament. The blitz tournament ke mo e leng gore go tshamekiwa ka sepiti right, go tshamekiwa ka nako e nngwe e kwa tlase go sena ba tshameka 5 minutes ba na le 3 second increment. E ntse le mokgaisano ya BCF Rated Blitz Women Feeding Master na le Dimarape o gapile ta motshameki wa menyo gaisitseng a sana go fenya metshameko e supa mme a lathegelwa ke le methano. Mampudi wa lefatshe leno Women Candidate Natalie Banda ene o gapile tota ya ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le bofara bobedi mo letlhakore la basetsana fa Candidate Master Iphaza Masala ene a fentse letlhakore la basimane mme bobedi jo bo boela ga ka 400 pula mongwe le mongwe. Kgaisano ya BCF Rated Blitz e ne e tsene ke batshameki ba le masome a fara bobedi le bone mme ne tseneletswe ke batshameki ba maemo a go godimo ba lefatshe leno ba akaretswa mo maemong a ntlha International Master Province wa Thotse yo ena a feditse mo maemong a bofara bongwe fa Candidate Master ba rileng ga ya lashwe ena a feditse mo go a bothano. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Jaanong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Jwaneng Galaxy se boetse kwa setlhoeng sa loko ya Botswana Premier ba sena go padimola Holy Ghost ka dino tse 3-0 mo motshamekong wa ligi o neng o tshamekelwa kwa toropong ya Jwaneng. Dino tsa Galaxy tsotlhe di nositswe ke Thabang Sesenyi. Mo motshamekong wa ligi ya First Division ya Bokone o tshamekilwe maabane setlhopha sa Mbalakalungu se tshamekile maleka a lefela setlhopha le tsa botlhe FC. Maduo ao a tlhatlosetsa Mbalakalungu mo maemong a bohera bongwe fa tsa botlhe bone ba fologetse mo go a bosupa mo lokong ya ligi eo. We wanted to win, but football is the game of chances. You can't bury them, then it means you postponed your game. But if we could have buried those 2 or 3 chances that we had, then we could have won the match. Away from home, a point, yeah, even though we could have won the game, where we had given a penalty, then we failed to convert it. But all in all, my team didn't play according to how I was expecting. So if you look at especially the second striker on the right, he was not that comfortable today like how he played the previous game when we were playing FA. Mo go tse dingwe setlhopha sa UB Rhinos ke bone bomampudi ba monongwaga ba kgaisano ya Savage 7 se mo letlhakoreng la bomme morago ga go fenya Popagano Rugby Club ka dintlha tse 22 go tse 5 a re utlwe pego ka Tlamelo Montshosi. UB Rhinos e na le maitemogelo a kwa godimo e seletsa taolo ya motshameko fela ditloga ba me masebe a no sa try tse 3 le conversion go isa motshameko kwa boikhutsong ka ketapele ya dintlha di le 17 go lefela la Popagano Rugby Club. Morago nako ya go ikhutsa bomme ba Shakawe ba leka go boa kwa morago fela le bota la UB Rhinos la boleme sejaro ba thiba ditlhaselo tsa Popagano Rugby Club. Rhinos e ne oketsa ketapele mo motsotsong wa bolesome ka try ya ga Lebogang ke Lepile. Ya re mo motsotsong wa bolesome le boraro ke motlhokile ka shosho a kgone go phunya le bota la UB Rhinos mme a kwadisa try e nileng yone fela mo letlhakong la Popagano. UB Rhinos ba fenya motshameko o ka dintlha di le 22 kgatlhanong go tse 5 tsa Popagano Rugby Club mme ba igapela 3000 pula fa Popagano bone ba dule ka 2000 pula. Yeah, we tried to dominate what is called a breakdown, where a player falls a rack there. We try to dominate that area so that we slow down the game.
and we slowed it down very well. We were able to spread the ball wide, and we scored every time. Banaba ile banaba junior school ba compete le di-team tse di mo league bone ba se mo league ba compete le di-team tse e leng gore they are close to each other in the sense that ba na le nako ya go practice di-team match practice. Nna ke re match practice ke ra ke le ko practicing ko lebaleng ke itumetse hela thata bana ba lekile. Number 2 mo go nna is a very very good achievement. Number 1 e ne tla be e le bonus. Mo ntweng ya go lwela maemo a boraro BDF e fentse Gaborone Hawks ka dino tse 20-0 mme ba ikgapela 1000 pula. Tlamele Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Jaanong re di wetsa ka tsa basketball. Setlhopha sa Maung Delta Spirit se fentse sa Orapa Juggernauts ka dintlha di le 82 go tse 63 mo motshamekong wa North Basketball League o neng o tshamekelwa kwa Maung maabane. League e ya ka kwa Bokone e bopilweng ka ditlhopha go tswa Maung, Orapa, Letlhakane, Phalape, Francistown le Selebe Phikwe e mo pakeng ya yone ya bobedi mme maikaelelo ke go godisa le go tlhabolola motshameko o lehatshe leno ka bophara. A rutlwe pego ka Anthony Thobogang. Setlhopha sa kwa Maung sa Delta Spirit ba leng bona ba fenyi ba legato le fitileng la North Basketball League ba nnotile sa Orapa Juggernauts morago ga go ba tsenya ka fa tlase ga kgatelelo mo dikotareng tsa ntlha tse pedi. Mo kotareng ya boraro banna ba kwa Orapa ba itwela ka gote fela Delta Spirit ba le supa le lefa ba gapa dikotara tsotlhe mme motshameko wa fela Delta Spirit e fentse ka 86-63 wa Orapa Juggernauts. The game now we just played it was our first game of the season, and we did a lot of work throughout the off season just to try and prepare for this. There was a lot of rust involved today. I saw that the guys were a little bit, making a few mistakes, rusty here and there. But we got the win the hard way, I think. Today we are playing the resident team, which were the champions on the north side. Our team, we've been trying to practice. We've put to play what we've been practicing. Despite our small numbers, it was just 6 of us against a imaginable team, but we held fort, even though the game didn't go our way. Irikali eo esantse totobisiwa tsipiditonto. Bogogo jwa ono bo supile fa go le thata ya lentswe go thabolola motshameko ntateng ya lethoko la ditsompelo. Unfortunately, we have 2 other teams that were supposed to be here that couldn't make it. Bius from Phalape, Le Francistown Flames. They had issues with transportation. Bius they kopa transport to go skolong, so they had some technical issues go skolong, but I guess they'll sort it out as time goes by. And then with Flames, they were struggling with transport because currently our leagues are running without any kind of sponsorship, which is something that we're trying to build upon. The more we can improve on our product as a sport, basketball, the more we can attract sponsors to come on board. We are coming up with a program which is called Basketball for All, where we assign players to different schools, and then these players are going to coach the kids at the school, right? This gives us a platform where we can actually develop them, right, within the school parameters, and then take them out of the school parameters, we feed them into the clubs. Mo maitekong a go godisa metshameko ya basketball, League ya Bokone e ikaelela go nna le metshameko ya bomme ga mmogo le ya banana, mme di tsamaya mmogo le ya borre. Ba tsweletse ba kopa makalana ka go farologana go tsenya letsogo go ba thusa go godisa motshameko le go ntsha banana mo mekgwatheng go tila mekgwa e e sa siamang. Anthony Thobogang, BTV Sport, Maung. Wetso pego eo e ne garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke tla bo ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke o lebile samoka o eme sentle gore ga kolla gape dintlhakgolo tsa dikgang tsa rona. Kgaitsereke a re kopane kgantele ka nako ya bohera bongwe kgaitsereke go ntse jalo raitso wetso a re pele re ikhutlisa a re ikgakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng. Totona wa pele wa Tanzania Julius Nyerere a tlotlomadiwa. Kereke ya Methodist e tla ka methale ya go emisa go kgontsho ya bong. Candidate Master Thuso Musucha ke ne mampudi wa kgaisano ya Botswana Chess Federation Rated Blitz Championship. Wa tsori ba kutlweteng fa nna le rona re a tswelela.
magwele a singalonganiwe se malopa makulu bugwele kweswikiri bugwele kwemoyo mapapu kankiri kene cancer